E para rematar esta xornada, con todos e todas vos, a poeta Verónica Martínez, e de seguido, SES. Bon día. Aborto. Afacédevos a que decidamos por nós mesmas. A que votemos as vosas leis fora dos nosos corpos. A que orbitemos arredor do noso propio sistema, a sororidade. A que reaxamos fronte á tortura e o maltrato. A que tratemos o medo con fortaleza. E orientemos o voso poder cara ao respecto. Obrigada.